Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mihaftage hukur hutuba gasmati waram muhimmu mawduka ade algon mengi tirega warak gina bayka beenun teri muhimmu mawlumatakan himene ade islam deenuge rukunege gotuga kandalu wajib kuraba fawa kamaka behegotum meduge hutuba meti ade mudal zakata behegotum furtames me hutuba ga war bodange ba faha ko fave mudal zakata fitur zakata midde zakatuge tafata midde zakata behegotun nota midde zakata demeduga rayitun deke goi tuga kuda olumen ekkaman hutubaga warabboda faha koffa adi ekan rayitun warabboda saaf koddifa hutubaga wakam faha kolleve egotun hutubaga emme furtumes faha koffe mudal zakata ki eikan kirita qur'anuga me muslimuga macha wajib koffa hagigatuga qur'anuga genestifa zakata ki ei mudal zakaka adi islam dinuga rukunegge gotuga genestifa zakata kiwes mudal zakaka awun negedanwana huriyabe funnas kirti rasul hadisga islam kamge rukunta gotirega shahada kiuma namaz kuruma ramadan mah rode fuma zakat dinuma metanuga rukune gotuga mena zakata ki mudal zakat kamga hutubaga warabboda fahakove ennames hutubaga warabboda rayituna gowalabba fave algon menge terem warak ginamihum fitur zakat dakka kamasha fitur zakata warabboda samal kam dekamasha ennames mudal zakat ada kura mehum mun islami ummatuge sadmi divi rajyege swara madukam utbaga faha ko fave egotun zakat dakkanje nisob hamoma fahuga fa atakori faasa nota mudalu handumahum en aharu hamavejjenama e mudalun zakat dinumaki wajib kamekkam ga utbaga faha ko fave egotun nisob egotuga faha ko favani mudaluge nota faasa ge 40 pakul ebba zakat gotum neruma hutubaga warabboda faakufad mul divi rajyege huriha rayituna hutubaga warab furiheme gowalabba fave mudal zakata farwa teribumang adi mudal zakata rakka teribumang egotum hutubaga genesti fave me ummatuge furtama khalifa Abu Bakr as-Siddiq vidalu fawa warag mashhur basfule ade Abu Bakr fan vidalu fani nama Allah gandi buname namad kuruma zakat dinuma midde alukan nota me derukun tafat quranama timan kalefan ebeka hangurama kuna hoshime hamakashwarun mudal zakataki ein zakat nerum mudalun zakat nerumaki wajib kurabba fa kamake nota hagge gotuga Abu Bakr fan fa kurabba fa pasfolos meduga hotuba genestifawe egotum meduga hotubaga zakata behegotum Allah subhanahu wa taala suratul nur ge 33 ayat wahi kurabba fa ay meduga hotubaga ebave genestifa me ayatuga Allah hangwa fawani wa atuhum min malillahi alladhi ataakum maneki adi tiyabamihunna debbafawa Allahge mudalum tiyabamihun eurena deshe adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas pulbe zakata behegotun asfawa hadis bas pules medugo hutuba genesifawe me hadis pulga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum waddu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum maneki tiyabamihunge veris kalange taqwa verivashe adi fardu fas namaz kurashe adi ramadan mahu roda hifashe adi mudalum zakat deshe adi amuru weringe amurak kiyamam washe erun tiyabamihunge veris kalange suwarge tiyabamihun wanna hutte adi engivata gannawane algon menge terega fardu fas namaz rabbud samalkamen eba devva huriha be forumes adi ramadan moge roda ifum bes warabbodu samalkame argument එක warabbodu horiha be fonse badeva adi hajju ge alukan ada kurma bes algon menge tirega warabbodu samalkame warabbodu alukame gotuga emme bes war samal wa alukame hajju alukame kes enna mes hama e alukan taka es safegga nota en hamegga fardu kurabba fawa adi rukune gotu kandaluwa fawa kame mudal zakat dekkuma tanoskam ga holwering nota mussanding nota vifari wering miharabra boda samalkan dinumasha e mudalun zakat neruma huriha be forna huriha rayatuna meduga hutubaga warabboda gowalabba fave dekama warabboda samalkam eddi warabboda iskam dinuma hutubaga gowalabba fa ebave emi malgon men edeni medehi rajyege tanawaskan tibi huriha be folum wes emihunge mudalun hagguwa membaru algon men terege ba fagirunna zakat gotuga neruma adi algon men edeni ekamge tawfiqu algon men emmen nabbes Allah subhanahu wa taala member korebun
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.